Islam so many kyerɛ sɛ Islam ni bɛɛ ma tumi ware mmiɛnsa mmienu a Christopher so de ɔse one woman one man one dog one wife enti one man one wife ebia Islam so many kyerɛ sɛ bɛɛ ma wodi nkatenkwan na funu wa wodi nkatenkwan na funu wa ete utumi nya light soup na udie na wodi light soup no so na funu a ese wie fra bi katekonto won ena Islam so no wanyini kura yetimi ma oba no osuanso yesinesi wa ye former MP Dauda College Dauda said the yerim yemi ya de keto ba ko kan ni nuam ukọ no fa ukọ no fa bi ni nua timi ware ba ko bem ba ko e wo no me kọ no fro ngo mi amani nya so bi se mi ko do bi ma na ko ware mi amani anuane mienu aware bem ba ko papa na wu ajo mo nyina da so tifie nim ba Christopher ye beka se nya ya si abomination achiwade ye de achiwade saa ana enne amaya brabo ayem komisi ana Christopher ya bekes na se open so say ema Christian ni enwa we Muslim ema Muslim so enwa we Christian da bi o won se ne ema me anka aye sanka Christo ne betima ko ware Islam ni na Islam so no ko anu akoka ho se Islam ni so be ware Christo ni na nka wakoka Christo so no ho ba se ne be se titiri ye triti o mo ma no ye Christopher be man be triti o mo ma no yes na paso ye Christo ni me ye Christo ni yeah me ye Christo ni ti ma fa Christo ni me go fa Islam ni ba because o mo mara che so ma kwa ma na me ware me because me timi ni wa sede no mo mara so o mo nhye nko ana Christopher nhye nko ana o mo ma no so de o mo fo wa de ni mo atimoden maame mo ni me chia o ebra make cancer bi ya beti maame mo ni me ma happy Easter our abrochimem wow asoma me ken emu do pa o Muslim ni ba se o problem aware mu kura o ma na maame me interfere bebriu ba Christopher maame fo ne ba wo a baba no hyiwo ono moa no hyiwo Ghana fu bebre won wade agu no eye ema ne maame ne mema ne maame ne ema wade bebre agu I'm telling you today what you say enti certain things we were enu kwase ye but we are doing it so what I say enti Islam ni bema ana papa no fa ne ba ma Kristo ni ma ne ware no because ne som no onyi ntum ana no so nyi wo de ye den antum anka ye ka ma ka Islam fo ma o ye ma pa o ye ma anko be ma bi enya na ba na bra bu man kaye but omo mra na wa hye no ene we akan na ko mi nua ba e ko ware brother bi Muslim ni e wo esaman kasi mi pom ho no mo twetwempra ma me na mpene da omo wo ba ko pe sule omo wo ba ko pe ma me na mpene because Islam ni no wo ba ware ni bo be bi se wase obehwe busua ko a wo komu no ye ni se bebre Christopher bi ni mo so afri mu akoware Islam fo ma ni bi ana won tuba obi wa opede a obekokotwene Islam som no no wasom Islam som ye bone Islam som ye odo enkabom ntiase so ara se naka asafa chene ka betra sanko muni ndisa ko mo bet one thing is say omo som ne makwan so me ware but oba ware dia chese be ma ne be tuba abeye muslimini na one o mesom na fe omo ye bibia in the cultural or their trend na eboa omo enti sa first se kura de mu ago they say their camp for no be so omo Muslim for man along the one side you to now ba no mo wi omo so pass e be dia ware so pass omo ware ne de ene forget it Muslim ni abawe no bi a woni Muslim ni abawe twempra bia let me tell you wona be twempra se wan ko anko tuba ana wan fa ho anko she Islam so no a on pene mane maso what you say because Christopher eni aware ni Christopher ni aware ni ade Christopher di ni say ye be wo ato so adan na people respect you wo be nyini na babo bra pe yan respect you ni aka na pull him down e say nipa e ni papa form sa Musemini ni banso ayo bi o ye boafo ni kunu nyama ne koro be koso di na chi akom se o montembe tete so that say but a Christopher so to me sa de no and a Christopher me man so nyama yi o ware won na wacha o do quarter so na wacha 1 year 2 years not the when my punching bar what you say Islam so no so nkira say oburo oba ye
oba Islam so no kire se oba te se kotokoro nti oba te se kotokoro dia etwa se wo no wo ye oba yie na wo tretre no enya buro nti na wo bisa me se me pene so se a Christ of men ko ware Islam fo a enya me na me kan but omo ahyede ene omo mra na se mra edaho so betima ware Islam ni ba dia chese wo kokotuba na wo ni Islam fo no kokabom na mutumi enom kuruwa ba ko mo no mo na no anse betima makwansa ware me ba because bia wo de ne ba ko no nko ene yie wo ba ne basabasa and the next target ne say Islam ni bia peso ne ba sumo na openo on peso be fi sumo no wo mu Islam ni bia pese ne ba no etuba so o dini papa trend e nti wo ba Islam ni ba o sa 2 years 3 years na o se jare bia na ko mox o ko makaranta and na Christopher say ono mo church on ma Christo ni kwa ne ba na fisku aba no wa twi ni ka tonton ye ntimi pese ene ma me fe on je so re be sin kwa sore da bi oni me ye ono ba sore no yes yeah ono ba sore no wa jare ba na ofie se kwaku ni kwa me mon kan kwan ne hye me ka sore hwa si e ka sunsun asema ho sa abrofo Canada na nkeni kwa se de adwuma wonim se duane kura ye nua enu kwa se ye jabi so thank you sir aha me ba na wa mia spray go aso bete cent obi fufuro wuro bete cent nti sa na onu aduane si fie na wande awie na de nkare su a ahohom twam anadwo no omuti aduane se to mbeguro mabam ade omu sa benunum nti afa ade kine odi nkwan na wa ye mre ese na edo eno so na problem we di we no afa wa ye mre wa ye bete oh nti a Christopher your problems be brave because ye ntiti ya mani yi ena Islam no so umpe Islam nimba obakoma karanta ye ko trawo Islam so no senetie obesia ne values Quran yes o papa ye imama obesia Quran me uncle echo was Islam so na uncle didi Mr. Forsen samankas me bokas Mr. Forsen old as man obe me uncle no na okoya ma obewo Ibrahim otone baba ma di Ibrahim Hawa ena otutu di no Hawa ena Emma ena awa say o say Islam on kas awa but okoya ko do we no say na di say opeso back to Christian so that's it but let me tell you something. Christians are 75% good in preparing their children. Okay. So what I say, you will feel over Broma, ya training back, say, you have to find, who to find we are, Union Macana before. But Christopher Fontessa, a Christopher Brony Bayenti, or the Yamena Catan in Beto or you put about a time they are. And to the American say, Islam for open Islam Nimba, only a Mokonum Kruaba one. Muslim for Masudi, ya the man young, cut them young, who say, who Muslim man can more whatever that. Because I always see him, because to us see him, and I ask us what say ho, who say what say ho, we are Muslim in bar, and can be doing honey. Wagu Maya fi, baby, which is young Basa, but we won't say Yamau, or Yamau Bema, or Basho, so now what Timia Waro, now I have fair. So I say, Beneno. Youth a Muslim marijuana ebano omo ya person free on papa no mo ehihye ne mbara so what I say ubonso ne akan ni ba twempena na ne dross so da so Muslim ni ba antisa what I say entin so open Muslim ni ba ko na ono mo kambo na osomo ne wo de be say Muslim ni papa but Muslim for so Islamic for so Islam mo mara mo ho ofa ebi to so Muslim ni ukozo nguma ma obi pa na pa so na oje Muslim ni marijuana ne to woso no koba enya asam keto etunu mo mre enti san na Christopher no hu sa na form tim ayo mutim dike enti wu se no wo Muslim an ka ateto sani abama wo ton aye mre wo beto bo ase ma wanante obuo kwan so wo hu pani a bekoto no wachia no enti no sa nyama ni nyina is very important enti Muslim ni ba Muslim for ma mi twitcha mama mo ye number 1 and the Christopher man so mo ye number 1 because man there
I love women. I cherish women. I respect women. I care for women. I understand women. It's men in our present enemy. It's Islam force in our Mobia happy Easter. Na a man Muslim Kodana Maban, Mokoswa Wura Summo, Momo Summoning yet fine. Momo Summoning ya, Nasania Dachi, Mopapanamo Komo Krechia, or Summoning Yira. Sana Christopher Man, so Montetemoma, oh, Yamasumu. Se Christopher Mamma from Pekwarana and Boko Sunday School. Omon Peo. Omon Peta. Omon Yam Fiamunkan Quanishi. And Monoya will hit in a Mundi Namunjabi. Messi from next week going, Baba Trebian, a DJ, as you want, and she was also at the brain. And a woman in you for this year mountain, now goes to Gusso. And a top or Sabibri, a top fiber of Bibri, soon to me at the total, to the Funana, a started fifi. The Baba Tre, Nanny Poe say, Yamaho. They say we respect nature. Almost respect sunsum. So what I say? Who says so come Muslim sum? As I won't tell you. Oh, to me had a coat. Now they will treat you so for Mubaha. Me a Christian, more happy Ramadan. I fasted in the swag war year. And men now president Akasama Muslim for. Hey, now Mrs. Say then and then. Muslim for that's why fast next Christmas for in the Easter. Na say yes fast. Fast men now. Yeah, fast. Our deep yogurt awudia. O mi ane me. And then all time and then brave press did you make ebe semene di for ebe akosi entry our that God's revelation ministry and ye go say ye share our we are Muslimi and a Christopher intimacy so ye bi and I say Muslimi for na almost wrong when they are Christopher na say no amaya ti say esno hyeya Muslimi for e wo ene hyeya a Christopher so enwo as that encommand me chi to so jina camera ni chin camera no I am meeting any akosia sparkles macram. Bye-bye.